Sikulotshisa besukwamukela kodwa umbukeli ku podcast yethu Sukile Vuti. Zokunana nginikhumbuza ke nokho ukuthi yeningene ngenani ku YouTube channel lapha ni type Isukile Vuti ngaphasana kwesithombo zasibona lapho kuzokuvela usubscribe. Thinda ikunubana leyo mntwana ekhaya usubscribe ukwazi ukuthi uyikhulise le podcast ngoba ingiyami nawe ayisingiyami inge yethu. Na ungaka subscribe wa like wa share ayikazukukhula. Ngiyakubawa ngena ke uyikhulise. Namhlanje sigodgodo sibuyile sawuhublula ifesikolo siqala namhlanje sike isiqephu sisibiza ukuthi kusiqephu esikhethekileko ngoba siqephu lapha sithi asifundise khona sifundise ngekambiso yesiko. Bana bekhaya sekubonakele ukuthi kuhle eminye imchapho ekhamba ivela ngoba kube nalapha sikhambe sidoya khona isiko kube lapha sikhambe seqisa khona isiko amehlo emva kwalokho kuvele ingemegeme eziyosirara siba abantu khulukhulu abatsha nabantu abathi thina sifundile indaba zesiko asikhambisani nazo. Isihloko sethu namhlanje ngesomtshado umtshado wesintu sikhuluma ehlangothini lesindebele kubukhazi Spedi ki mahadi njalo siqale khulukhulu ebukhazini ngoba ubukhazi kungibo esibazi ngcono. Sikhambisana lapha nobaba uNdala, baba uNdala uSofani omqozulule wesiko olazi pheze ukusuka nokuhlala ukuthi akasithathele ikambiso yomtshado. Ubaba uNdala uzamkhumbula uvela kakhulu ehlelweni lika Branko Nkambulo kuKwekwezi FM elithi sithini isikhethu sithini isindebele. Ngathoma umzwa lapho kumlandelela kwami namhlanje sesimdobhile samfaka ngabasathi akazusi hlathulule asithatha sibeke endleleni. Baba uNdala lochana Sithokoze ngilotshisa abalaleli emakhaya. Siyathokoza Baba uNdala. Ubaba uNdala lo ungibani kuhle udabukapi? Mina ngibuye eMiddelburg endaweni kwaMakalana. La ubelethelwe khona. Ubelethwa khona. Yeah. Thweni koSobhutshu. Isiko ilwazi lesiko elingakangaka ulithethephi? Kukhula namaqhegu, ukhuliswe maqhegu. Ulose inkomo ulalele nabakhulumako la uphambuka khona uthola iswazi uyalalela amachegu ragona inkomo bomalume bakulobola sikhamba nabo uyalalela nakufika lapha ukuthi isintu sikhamba njani baye kwesinye isikhathi ukhula na umuntu ongabambiko uyakukhohlwa ukhuya manje ngoba ukhulisiwe uthi mani into la ngiyibambe nangelinye ilanga bamkhulu yakutshela athi mhla ngikhamba kuza kuxhaga wahlomba ukutshela into ezi mhla ngikhamba kuza kuxhaga into lo ithatha kancane mara kuba mkhulu nakaselalele uyabona ukuthi ya wayeqinisile and then uyabona nabantu nabachwaphako ukuthi abantu abanje into le bayihlanakela mara ke akusikuchwapha ukwenza izinto ngotshwala isikhulume nje ngokuthatha umfazi. Ngifuna ukungena lapho ngifuna uyethula ngendlela khona ngifuna uyethula ngendlela khona manenga amahlangothi lapha sibabantu sikhambe senza obuchapho besiko manengikhulu bese phambili lapha ibuye into le izokubetha phezulu ukuthi namhlanje singithe ake sithathe obukhazi kuyini obukhazi bamdala? Ubukhazi kuthatha umfazi uthatha umlobokazi azokwenda kwaNdala. Ukuthatha kufana nomphahlo. Umfazi lo siyamthatha simlethe ekhaya. Ngame amagama ubukhazi bokuphahla. Kuphahla ngendlela njani? Ngoba kuhlatshwa imbuzi, kuthululwa notshwala. Aloko uyazi ukuthi kwakho nophahla kuthulula utshwala. Esinye isikhathi kufika isikhathi sokuthi mde kuhlatshwa imbuzi. Manje sike na ukuthatha umfazi. Umfazi lo siyumfaka ebezimini bekhethu. Njengoba umntazana nakendako uhlatshiswa imbuzi yokwenda. Imbuzi leyo imfaka ebezimini bomzilo. Ngifuna siyikhambise ngekambiso vele siyithome phasi. Nakho uKabini wendisa umntazana. Yeah. uNdala. Yeah. Uthatha isisokana. Umntazana uyokwenda kwaNdala. Mina ngehlangothini lami
ngingisomntazana kuyini engibhinca nawuthoma ukubhinca nihlala phasi noma kwaKabini nithoma ukukhuluma ukuthi ekhaya kufanele kube nomnyanya mhlawumbe umnyaka ozako ofuna ngoDisemba sikhuluma ngoJanuwari uthi ngoDisemba umntazana uyokwenda nawusukuma la uye emaqhegwini uyokuphahla uyobatshela ukuthi ekhaya pha manje siyabhinca umntazana ungasuthi uba nenhlanhla uyokwenda manje sike nawusuka lapho ke uyaphahla ubikela amaqhegu ke kusuka lapho ke niyabhinca ke bogogo bayazi abasemathuneni nabaphilako bayazi ukuthi ekhaya pha kuyaphahla kunomnyanya manje nawungakakwenzi lokho uyokuyema wedwa abezima ababathi siyambona uNanda phuma ngeveni asimazi ukuthi wenzani akasitsheli mhlambe ke sithi mhlambe ufuna inkomo ekhule nomntwana awuyitholi manje amaqhegu bathi thina sazi ekhaya pha kunani sesibona uyaphuma uyangena simazi wenza njani uphahla ekhabo aphahle nekhabo mphahlelwa ekhabo aphahlelwe nekhabo omkhulu umntazana uzokhamba ayekhaba umkhulu ayokubikela ugogo wakhe noyisemkhulu abomalimakhe bombika ukuthi nangumzukulu uzosibikela ukuthi uyokwenda uthola umendro nesokana liyakhamba lokutshela bekhaba omkhulu ukuthi bamkhulu nogogo ngiyathatha ngesikhathi esinje ubamkhulu banogogo bayokuchinga emsamo wekhethe emkhulu bayokubika ukuthi umzukulu bekala umntana kaDlamaga uzositshela ukuthi batsho uyathatha manje sike siyabawa ke nimvulela indlela zakhe zikhanye sokana ngale naloke liyabikelwa nalo liyabikwa ngale nangapha kuyabikwa yayibona manje sike kuyafika ke ilanga ke umlobokazi uyeza kuzongena umlobokazi nakazokufika qhegu liyabika ke ukuthi nangumntwana ufikile ekseni ngizokuthumela amadoda ufungithumela indoda iyobatshela abafunele nganeno yabona manje sinabafika le bathi nifunele nganeno bayatsho ke ukuthi nimvunulisa ngenkomo engaki nabanganifuniko bathi nani nesumi lenkomo eziphilako ningamvunulisa uhlathulula ukuthi isokana likhambile layo meba lamsanga kwabo kusasa kwakuthunyelwa isigijima sayokuthi funelani nganeno umntazana nabayomeba khuluma lemuva phela nabayomeba isokana lifika nayo intambama nalifika nayo intambama limnikela bodadewabo bodadewabo bayiveza kuma ubaba uyesabeka phela ubaba ungalinga endlini enkulu umma bayamtshela ke ukuthi umntazana wenza njani umma uyakhamba ukubikela ubaba uthi hawu ubiza umsana uthi gijima ubiza usorhulu wakho pheshe yapho umtsheleze norhulu wakho nje ngiyababiza nje bagijima bayababiza bayeza ngifika la batshela ukuthi ekhaya pha batsho kunomntazana lapha uzokwenda kwakosobani manje sike sithuma bani bathi nesa kuthumela usibani bani akhambe ayokubika ukuthi bafunele nganeno umntazana kakakhela intendre uhlezi lapha uhlezi ugwaneni uyavuka umuntu uyakhamba uyokubika bathi nabanganifuniko bathi nani nesumi lenkomo nenkomo embili eziphilako nimvunulisa hawa ke buyabuya uyanitshela batsho nani nesumi lenkomo nenkomo embili eziphilako nimvunulisa maye amaqhegu ayaqala ke badawa amandla ngakwesinawo silukazi ke bathuma isilukazi bathi khamba umtshela ajabuyele ekhabo sisazokuyokhuluma noyise uyaya ke isilukazi mntakamkhosi awa babuye ekhenu ubaba bakho ngathi abazwani banamaqhegu omzilo othi ubuyele ekhaya baza kubhincela ngoba no namthatha namfaka ngetendreni nakafika ekhabo la ngithi bafunisa umlenkomo nenkomo embili aninazo namkhipha sela ngetendreni umuntu akaphumi ngetendreni ngephephethu umuntu ngetendreni uphuma nenthimba namkhipha ngetendreni nambuyisela ekhabo bachana uzokhona umlobola seyiyokudlulela ngenkosini so ke dosikomo umuntu akakhelwa intendre uyisa ngakaphenduli uyise waphendula athi nani inkomo enrandratu ningamvunulisa ndani ke amaqhegu bayabona bathi hayi inkomo zikhona yakhana intendre ke kusasa ekseni ke kwakhiwa intendre ke bamfaka ngetendreni ke kuyaqhubeka ke ake sithi ufike ke ngongo losibili ne ngolosithathu kuthunyelwa isigijima sayakubikwa kwazwana kwathi nanezithandathu umvunuliseni kusukela lapho ke ngolosithathu kwenziwani ikambiso yenzeke ekhaya apha kwini ikambiso yenziwe ekhaya apha ke nababuna kubuya isigijimi le kuyagayelwa utshwala kuyabikwa ke ukuthi hawa sibuya khona bathi batsho nasinenkomo enrandratu simvunulise hawa ke inkomo enrandratu zikhona uyavunuliswa ke and then ke uyaphekelelwa ke ekhabo ngolesihlanu nomyezani nabona umkhulumi bamphekelela akunadwendwe
angithi manje sibamebile bengakabhincela idwendwe then nakafika lapha ekhabo bamfika bamthula ekhabo bamqala wavunule nesibiko nasi imbuzi ihlabile phethe isibiko sakhe nesikhumba nasi sikhona sekhombisa ukuthi inyama le yembuzi ehlatshweko ayisinyama abayithenga esitolo isikhumba nasi nenyongo nasi yayibona kusuka lapho ke kuyabuya ke kuzokubhincwa ke kubhincwela idwendwe lo iyangibetha anikhambi kanye leyo ngeyanje yokukhamba kanye ngithi nje niyakhamba nje nokubeka dani ke sowusazi ukuthi inkomo bafuna ngaki manje lokho umsana bekakhamba yomeba manje nakayomeba nikakhulumi nabantu yayibona manje sinangakakhulumi nabantu abanokuthumela umuntu ekseni so uphekelela ngubani uphekelela abafazi ababili mhlambe umyezani lo nomkhulumi bayokukhuluma ngale ukuthi sithunyiwe nangumntwana then kuyakhanjwa kuyobhincwana kuyabuya ke kuzobhincwela idwendwe yayibona into le yayikhamba ngengigaba manje nakubhincwawo inkomo mhlawumbe ubaba unenkomo enrathu and then isokana mhlawumbe lithenga embili sohulu ufake enye inkomo and then usongwana uthi nami isokana la kwami umnyaka ozako liyathatha ufake inkomo embili ziba mnane inkomo zi8 and then ke khweni bami bafuna isumu lenkomo nenkomo enrandathu manje sike kuyaya umfowethu omunye naye utawa nami ngiyathatha umnyaka ozako ufaka inkomo nomunye naye ufaka inkomo and then ke inkomo ziba lisumi ijama nethi lapho sumi lenkomo siyakhamba siya kwamkhozi sokuhlaba ubukhazi siyokurapela asikhone amandla ethu awafika esumini lenkomo nenkomo enrandathu and then ke nakufika lapha ke kuyakhulunywa ke kuyaphikiswana ubusuku bonke kuyarajelwa umkhozi yarajelwa awake beyifike namadoda wangikhabo umakhelwane badawa mara nakahlanganisa isumi awa madoda regila man kwakhiwe mani asakhile musabantu abasiyabazi uyise sagwaba naye uyise lento indoda lesagwaba naye boyisemkhulu kabe balimela bobaba lapha ngengikabi abasigebengu abantu so ke siyandokanza kuyakhulunywa ke and then kuzokuhlatshwa ke sirapela lethu ukuthi sihlatshiswe phela inkomo enrandathu sizaziletha of ukuselezine ziza kwiza orimbile siza kuza mara basihlabise siyahlatshiswa ke endani ke umnyanya uyaqhubeka ke mara nje ngesikhathi sanje uthola batsho bakhambela futhi idwendwe nobukhasi manje sike umfazi nakazaba umfazi wakwaNdrala zinkomo zakwaNdrala ezenza umfazi abe umfazi akwaNdrala manje sinje sibona amasokana la batsha abangani bakhe bazomfakela sokana la kabini lifaka inkomo sokana la sikhosana lifaka inkomo sokana la umthimunye lifaka inkomo sokana la kwaSibanyoni lifaka inkomo sokana la kwaMabhena lifaka inkomo bangani manje sekugcineni umfazi lo ngwakwabani ngoba into yenza ukuthi umfazi abe ngwakwaNdrala zinkomo zakwaNdrala manje amadoda la wonke anenkomo pheka umfazi kamema kamadoda la wonke ngomfazi lo manje seyimfazi lo ngwakwabani igcineni ngoba umuntu into yenza ukuthi umfazi abe ngwesibongo zinkomo zesibongo la kuphelela khona amandla esibongo amadoda lapho inkomo zi8 ziphelela lapho siyarapela so ke nakungarapeleki ukuba sigiyani sigiyani sakhamba nijika nazo nako sigiyani ziyasala mhlawumbe buya kwenicwaliselela because nasivumelana ko yasihlabisa kusala isikolodo sihlabile kusala isikolodo nangavumi ukuba sigiyani sigiyani noma ngasihlabisa ngoba sikaphelele angithi maye ufuna isumu lenkomo nenkomo ezini amandla kwaNdrala aphelele enkomini ezi8 efaphelele esumini lenkomo simkolodo inkomo ezine so ke kuba sigiyani mamandla wakwaNdrala nomntazana lo naye inotice wakhe bohulu wakhe bomanakhe besibongo hayi abomakhelwane baphosela ingubo bathi bayamhelebha umfazi womndeni ngamandla womndeni iBhayibhele ithi indoda nendoda yokudla ithukuthuku zakhe so ke inkomo zakwaNdrala zithukuthuku zakababa abosongwana bafakile bafowethu bafakile zithukuthuku zakababa ngokunjalo ke ngikho vane kuthiwe isokana elingamawazana belithethe labhubha bona lobhubhe ubizwe amadodana womndeni kuthiwe izani nizohema lapha umfazi aphakele
kungoba nibe nesiyabe nonke nje ekutheni umfazi lo ende nimndeni ninesabelo Yeah. nonke Yeah. nimundeni. Yeah. Ya manje sinama ibongo ezonke nabafaka inkomo pheka umfazi. Manje sike into leyo ke ngiye yenza ukuthi umendro lo unganzinzi. Umuntu wendrile inyanga ezawo kuyaliwa. Ene nakuliwako uzokurareka uthola ukuthi benrwabethu abalwako. Mntazana kwakho wendre kwami, isokana lamthethe kwakho. Benrwabethu bayalo, isokana nomntazana bayalo. Babangazabo thina sibabantu abakhulu Nkosi asiyokulamula ukwatile wena ujama nomntana wakho nami ngikwatile ngijama nomntana manje sike impilo ayizukuya phambili amaqhegu bebabizana kubizwa umakoti kubizwe nesokana hlalwe la bakhulume khulunye isokana likhulume ehlangothi lakhe umntazana khulume ehlangothi lakhe amaqhegu walalela Mkhozi maro yayizo into ebangwa abantwana le Mkhozi angizwe manje Mkhozi ngiba ukuthi kusasa ekseni ke sivuke kesi yokuhlola Yeah. ngoba umntazana kwami lo wendre kwakho ngoba alithanda isokane enisokane lumntazana lo limthethe ngoba alithanda manje kanti abantwana abanje baqeda ukuthathana 6 months ayikapheli bayalwa kade bathandana babangana abantwana ke sikhambe niyaphula niyaphuma naniphumako nifika le inyanga yanitshela ithi hayi nize ngabantwana ababili abathethene abantwana bakahlalisani bayalwa abantwana bayalwa bayasirara sithi khani buloyi nabathi hayi akusibuloyi umntazana lo ekhabo labelethwa khona aboyise emkhulu abakabikelwa bayarareka ukuthi uyephi ekhaya bangamboni manje ngibo kabacharaganisa umendro lo uyayibona isintu sikhamba nabaphasi phezu ke-podcast yethu isukile buti nasibuya komna baba siqala ubukhazi obupheleleko ukuthi nakuthiwa nje kuyahlatshiswana ukuthi ekuyeni phambili kungaba nemiraro kufanele kube nani nasakuthi umtshado lo uphelele ngezwe waba nemiraro sukile buti phezu kwesiqephu sethu sesihloko esithi ubukhazi sithi njenobaba babundala baba Sofani uyaziko into le umgcozululi wesiko mntaka baba olazi imbala sigijima naye godu lapha sithi sukile buti bamndala nakho ke sifuna ukuthatha ikambiso le esokuthi nasiyenze sayiqeda sibe nesiqiniseko sokuthi noma abantwana bosikabathola basilwa la ngelinye into leyo izabe ingakathomani nesiko kuzabe kungaselisiko ngoba thina sikwenze saqeda ngiphi ikambiso fanele siyilandele esikune ehlanzekileko ezokuthi ubukhazi sibenze bonke nakho ke sisekhabo lo mntazana sifikile siphelele asithathe la ngokuthoma isokana mutelazi ukuthi ukuthatha kuthi ukuthini umntazana azi ukuthi ukwenda kuthi ukuthini kungabi into lesiyibona kwathi umntazana uzele imali iyaphela bese kwenzekana kuvuka ichata umntazana mudazi ukuthi la ngizile kunemali akunamali ngizokwenda umfazi lilitshe lokusila umfazi loyo umfazi mntaqine elitsheni agayela utshwala kodwa asithoma isikweni la ngolosihlanu nasifika ekhabo lomntazana nifike kwami nizokuthatha umntanami niza nani mina kufanele ngiphathe inani kuthoma phi yini yokuthoma yini esiyenza kwehegeni mhlambe nasifika ngifuna lokho mntana nasifikako siza nabafazi bedwendwe kuyongena abafazi bedwendwe ngiyazilisa ke zabafazi bedwendwe ngiya ngemadodeni siyakhamba siyokuthokoza ozaziko nabo zabomma uzikhuluma siyakuthokoza khulume nenkomo bayokuthokoza kabini hlalithwa bayasikima amadoda kwaKabini bakwaKabini bayathokoza bakwandrala nisavukele ekhaya nabantwana na awa ke bayabuya babuyela kubobaba ngithi bebasikimile bangene ngegate thina sihlezi ngaphandle komuzi baso bawusithokozela bayabuya nababuyako kuphuma abafazi abayithu ilukazi zakwaKabini ziphethe amaqusana amancane thiwa bojojwana abanye bathi sigela maqusana lawo ngokuphahla tshwala bakabamkhulu utshwala bakababa eza
nalabo abathathako ezenabo eza nalaba abawatholi lapha aha eza nalaba bakwaMkhozi thina singabathathayo ngijame ngaphandle siceda ukuthokoza aha lani ke kuza abafazi ke baletha abojojwana fika bayagoqa ke bathi lotshani bomkhozi napha abojojwana awa siyabathatha ke siyabathulula aha ngaphandle kwejarida hayi ngejarideni phandle kwejarida nasithululako ngaphandle siseza wamaqhegu abezimu bekhethu okay siyabaseza siyabatshela ukuthi sifikile ke kwaMkhozi napho utshwala selana siyabathulula nasiceda ubathulula lasukuma ke amadoda amabili la ayabuyela ye Mkhozi wewe Mkhozi ngemukwe bantwana aha ngemukwe bantwana bathi Mkhozi abantwana ngebami nawe aha bayakhamba laba bayabuya bayokuthatha ihaba elikhulu ke manje bafike bathi Mkhozi bathi hey Mkhozi bathi Mkhozi nakamanzi kususa ukoma Mkhozi usitshele ukuthi uze ngani ekhaya phela yabona dani ke utshwalobo ke bayathathwa ke siyathelwa ke siyahamula sonke angithi kwakho emzini akho ngaphandle kokuthi kube nomnyanya na uyokuphahla unamaqusana amabili ngelaka babakho nobamkhulu wakho awukhambi nequsana linye umuntu akadli nomntwana wakhe isitsheni sinye ubaba unesitsha sakhe ubamkhulu unesitsha sakhe uyabathululela uthululela ubaba la uthululela ubamkhulu la endani ke bese ke nawubuyela ngendlini kunehaba ozolisela nabantu bakho manje ihaba elingileli ke abaliletha nasithi Mkhozi ngemukwe bantwana dani basilethele ihaba ke ihabelo sizolithela ke silihamule soke awuselela ukoma ukuthi uminyikapho tshwala babezimo siyahamula sonke mtebusanele sonke siceda ukuhlanganisa siceda uhamula sonke siyabuguga ke siyangena sandleni sokudla lapha hlangu kwesango sihlala lapho ke sinasahlala lapho ke basikima amadoda la ye Mkhozi ngephulwa abantwana aha baye wo kune semukwe bantwana kune sephulwa bantwana ngephulwa abantwana yeah Mkhozi ngephulwa abantwana bathi Mkhozi abantwana ngebami nawe kuza amasokana womzilo bazokuthatha abakhwenyana bayobabeka endaweni nabo nasi ethi babathatha ngokubathathela indonga ngiyo ikambiso yabo babathathela indonga zabo masokana yabalandela bayobatshengisa la bahlala khona ngoba ubaba uzokugwetshwa umuntu akagwetshwa phambi kwabantu bakhe yabona thatha abantwana bayobabeka and then ke laba bathatha abantwana babasithela ngale bayabuyela ye Mkhozi ngizembele kweni bathi Mkhozi imbeleko lidini usihlanganisela idini uyazibiza ke Mkhozi ngiphethe ezine ezoboya idini ke ngaleso sikhathi lili 16 angithi idini izinkomo endandathu zendandathu zamabizo yeah bese kuthiwa ke Mkhozi sihlanganisela idini Mkhozi uyatsho ngiphethe ezine ezoboya Mkhozi phethe embili zomkhwana bathi Mkhozi yoveze sibone khitshwa zemkhwani ke bazibala bathi awa nanzi zomkhwani bazisa kubo baba bathi Mkhozi azikapheleli ye Mkhozi yongilandrele sitrelaneni nanzi Mkhozi bazibona siyabuya ke bafike batshela bobaba ke bathokoza bamkhozi abobaba bathokozile zinamabizo ke safike emabizweni okay ndani ke bese ke bathi Mkhozi yongilandreleke abobaba bathokozile idini olihlanganisile ngilandela singikhaya sikubonana emkhanyweni Mkhozi ngaphandla kumnyama siyangena ke ngikhaya asingena ngikhaya sokufumana imiseme indlaliwe la into esibona kule fumana imiseme yendlaliwe siyangena sihlala phasi sonke sihlala phasi ndena siceda uhlala phasi amadoda amabili lakhuluma ko lazokusikima bathi hey Mkhozi bathi wewe Mkhozi bathi Mkhozi yongendlalele bathi hawu Mkhozi ngidlalele nayo simseme hawa Mkhozi ngihlezi pheko utshani obubufe emagija sami Mkhozi ngedlalela beza nembuzi ke bathi hey Mkhozi nasimbuzo omseme thi Mkhozi siyathokoza hawa imbuzo omseme sitholile kuzihaba bathi hey Mkhozi wewe Mkhozi nakamanzanyana Mkhozi nakhuluma kwaphela asusa ukoma njengamanzi eniwabeke lapha la ngikhuluma kuzana nekhabo bathi Mkhozi ususa ukoma Mkhozi lobola khona ke uthoma ko kulobola umakoti ngendlini lapha
esangweni uthe Mkhozi ngizembelekweni Yeah. imbeleko bantwana Yeah. sokulobola abantwana Yeah. ngizibantwaneni Yeah. thonywa ngabantwana khipha inkomo eziyi-6 ngezabantwana bayangihlabisa ke siphumile ebantwaneni bathi hey Mkhozi lobola yathoma-ke nongilobola umfazi-ke kuthonywa-ke kuyaphikiswana-ke ngiyafaka Mkhozi zingaki Mkhozi uvusa imino bathi Mkhozi zimnane Mkhozi lobola hawa nami ngiyajika-jika Mkhozi angisenalutho bathi Mkhozi akasetsha Mkhozi kuphosela ngiyaphosela ziyafika-ke esumini Mkhozi lobola sekukhulunywa lokho ubusuku bonke endani-ke lokhanyana bathi awa Mkhozi asilale sesakubonana ekuseni yayibona babandala kancane ikhambi ingivanga uthe idini zinkomo entandathu ya manje sike ngikuzwa sewubala obunane njalo and ke wakhuluma ngomkhwana ukuthi nanifika kokho akuthiwe hlanganisa umkhwana naka wahlangana umkhwana wahlangana ne hlanganisa mina nawuthi uhlangene umkhwana wahlanganisa idini njalo ngizitshela ukuthi sije sicedile ngomkhwana oyimali Yeah. sesisele nedini eli6 lekuphela mana ngikuzwa nje ubala ubunane kwenzakalani ngithe mina siphethe inkomo ezine zoboya nambili zomkhwana zenza idini zi6 lidini lomfazi zi6 then abaqeda lapho bathi Mkhozi yongilandele sikubonana emkhanyeni kanti ke baletha imbuzo omseme siyahlaba ke sihlatshisa inkomo zedini yeah umseme Yeah. sihlatshisa inkomo zedini yeah sihlatshisa abantwana Yeah. zebantwaneni ngizembelekweni then ke bese nasuka lapho ke siyathoma ke siyalobola iya silobola umfazi bathi hey Mkhozi yolobola angithi lapha sithe sizembelekweni ngendlini bathi Mkhozi lobola ngendlini bathi Mkhozi yolobola khona sithoma ukulobola umlobokazi and then ke ziyaphuma ke inkomo ke njalo ke nande siphosela mhlambe zibe zifika esumini kodwa ngiqinisile ke nangithi namhlanje ayisenziwa njalo sekwenziwa sekuthiwa wezane 6 le Yeah. uboya yeah uqedile ukusuka lapho ayibe emkhwana kuphela injalo injalo iya iye kuya nangokwehla komnotho iya iye nemkhwana le iyabereka so ilungile kwamhlanje sina Yeah, injalo ne ilungile, yeah. all right endani ke bese ke kuseni ke kuyanto kanzwa ke nakuthatha ukusa ngabo 2 3 bayeza ke beza nembuzi yeah bafike bayijamise bathi Mkhozi bathi Mkhozi nasi imvaba yenyana bayikhombisa aboyise yeah bathi Mkhozi siyathokoza bathi Mkhozi asiyeni ngebantwaneni kukhamba ke laba abakhuluma nenkomo bekhethu nebakhuluma nenkomo bakwakabi namadoda asela yi4 baya ngebakhwenyanini fika ngebakhwenyanini bathi abantu abamke nithulani apha abantu bekhweni beni bafuna ukukhuluma nani khwenyana nasi sitshebo sakho imbuzi le ya nasi sitshebo sakho imvaba yenyana Yeah, nasi yeah. sitshebo sakho sebukhweni bakho ngiyabakhwenyana isikhathi sithini ngabo 3 iyaphekwa nale yayiphekiwe le yayiphekwa qangi le iphekwa muva mara ziyokuvuthwa ngo5 ekseni zombili maqhegu nabadla imbuzo omseme ngale abakhwenyana badla imvaba yenyana ngale manje sila sesibona kuphekwa yinye amaqhegu bathatha umsemelo abawusihlephulela abakhwenyana mbambo lo yeah kuthiwa umntwana akahlali pheka umseme kayise Mbambo. awuyidla imbuzi kababakho umseme kababakho awuhlali pheka umseme kababakho Izwakala, Yeah. izwakala. manje sike imvaba inyana le ihlatshiwe ke kuseni ke kuyasikinywa kiwa ngenkomeni ke yobizwa ngamagama ke aha ayafika ke ye Mkhozi wewe Mkhozi bathi Mkhozi ngiyakanina Mkhozi we Mkhozi ngiyakadadwabo ye Mkhozi ngiyakamnakwabo we Mkhozi ngiyakayisemkhulu we Mkhozi ngiyakayise ye Mkhozi ngeyobukhazi phelele ngiyazibuyelela Mkhozi bheha Mkhozi ngelakanina Yaha. onyane bheha ngiyakadadwabo aha yakomswa komntwana ngiyakamnakwabo aha imbevula ngiyakabamkhulu qabala kababa ngiyakababa Ngiyakababa. umgada ngiyobukhazi aha ikomo lokuthiwa mgada Mgada. igade wonke umnyanya kwaMkhozi igadile ukuthi mina sinomkhozi siyazwana nange inkulumo umkhozi unayo imbuzo omseme na umkhozi unayo imvaba yenyana na umkhozi unayo ikomo ekhuleni nomntwana na oh and then ke nazikhona lezi zakwaMkhozi ziphelele umgada lo uyangena ke wow uyahlatshwa wow umkhozi nakanganazo lezi umgada lo uhlatshwa kuthiwa ubukhazi bujikile
sijika nayo sibuyela nayo ekhaya sayihlaba mhla umkhosi aphumeleleko. Oh, Ya ibereka njalo. Manje sike inkomo ezinhlanu. Bherha, konyana lebherha, yakumswa komntwana, imbevula, qabala kababa. Nangehodlweni apha bathi unina emsemeni. Udadewabo emsemeni. Umnakwabo emsemeni. Uyisemkhulu emsemeni. Uyise emsemeni. Hayi linto esiyibona kobathi umakoti kosana anothisele isumi labantrazana bomzilo. Udadewabo munye, umakoti unothisela munye udadewabo. Umnakwabo munye. Yayibona? kunabantu nje ngikhuluma nawo nje abasaba ukwenda khulukhulu eMandebeleni. Bona aMandebele athi aMandebele adura khulu. Ipahlo leje singena kiyo bamndana. Kufanele anothise njani? EsiNdebeleni uzayiya abantrazana bayatsho bathi aMandebele isiNdebele Adura khulu. sinendro eziningi. Yeah. Bathi aMandebele anendro eziningi. Inothiso le. IsiNdebele asinandro eziningi, Mandebele anendro eziningi. Yeah. IsiNdebele sinendro ezifo. Aha. Uyawela, Iye. uyavunulisa, lidwendwe nobukhazi. Yeah. Phekelelwa ngakwakho, isiNdebele siphelele. Umfazi into evimba umfazi phephethu. Umfazi wakuhlula iphephethu ambatha ithimba, into zomzilo uzenza zonke. Kunengubo lapho umfazi nanganamandla, amandla abantu awalingani. Kunenothiso okuthiwa umjukhamba. Umjukhamba inothiso efitshane. Inothisela uba mkhulu ekhaya, nogogo ekhaya. Mhlambe ini umnikele ingubo. Yeah, nedi inothiso ayiphethe. Yeah. Gogo ekhaya, bamkhulu ekhaya. Ugogo ekhethe emkhulu, ngibamkhulu ekhethe emkhulu, ngumma nobaba, nomyezane nonomkhulumi. Ndani ipahlo leyo ivumela umlobokazi ukuthi enze yonke into yomzilo ngoba ubambesile amaqhegu. Kuthiwa umjukhamba. Iqhaza ukuthi uba mkhulu noma ngakhambe emhlabeni, mara ukhamba mbethe. Yayibona? Amakanamandla wedwendwe. Manje indwezo zakhathwa zonke, akusenamjukhamba kuthiwa umuntu akakhambele futhi idwendwe nobukhazi. Manje sikulapha ke sekungena abantu abangani bami bazangifakela kuthi kungena ibombo eziningi pheko umakoti akwandrani. And then nakusuka lapha abantwana babasahlalisani ngoba amadoda la woka nesandla umakoti la kasaziwa ukuthi inkomo ezimloboleko zingeza kwabani. Kunokuthi ijasi nedondolo nengwane zisemthethweni njani nanjani kufanele ziphume injalo. Uba mkhulu. Yeah. Uba mkhulu ihlokomuzi. Uba mkhulu ngingathi yi-main switch yomuzi. Nanje ekhaya nakunesililo kuba mkhulu. Soka amadodana abantwana umntwana ke laba mkhulu ngithi uba mkhulu namadodana ayi4. Uba mkhulu nakanesililo ngakwandoda le qimile nangawandoda le qimile nangakwakho uqimile nangakwami uqimile. Uba mkhulu ufana ne-main switch. Watrap uba mkhulu kosa sisukume siye kuba mkhulu. Mara nakutrap ubaba kungakwami kuphela. Mara nakutrap uba mkhulu bonke amadodana kaba mkhulu. Bonke amadodana aba mkhulu akudosa nzima. Yabona? Manje nakutrap ubaba kuhlagwa ngakwami kuphela. Nabafowethu engibelethwa nabo. Yabona? Manje sike isindro sikhamba nabezimo. Umfazi uzokwakha umuzi. Umfazi uzokuthatha indrambo umana kaye bezimini. And then umkami lo nguye osala nomzilo. Uzwa bathi kunenronga esele bandla. Ekhaya kunomhlalandlini. Kunomsamo kababa. Umsamo kababa lapho uthola kunerugulu, imahaba, makhathazo, bodlelo lenyosi. Sisayicoca leyo msamo lo sisayozithatha godi. Ake ngithi ngisigijimele entolo ngabomo. Phezu kwe-podcast lethu godi mna kababa. Nasibuyako sithatha khona ebukhazini apha ukuthi sele kuhlatshiwe kwenzakalani. Sukile buti. Phezu kwe-podcast yethu sukile buti. Ngisamphethe babundala nangu sigcine lapha sithi kusile khonjiswana inkomo ngamabizo ziphelele kuyahlatshwa asithathe lapho Kuyahlatshwa. yeah Nakuhlatshwako kuzokwabiwa inyama. Bako somrazana. Ikomo yako somrazana ngiyo ewaqangi. Dani bese kuzokulandela umgada njengokuthi ngithi
umgada ugadile Gadile, ukuthi zakwamkhozi lezi ziphelele na. phelele Yeah. then bese kuhlatshwa umgada and then bese kuyokwabiwa inyama bekhabo lomntazana baba le yethu le thina sabale nokuhlatshwa zihlatshwa njalo bahlaba le yethu le thina sihlaba le abasihlabisayo khazi beyahlabisana Zenziwa Yeah. kuyabotshwana. yeah bona bahlaba le thina sihlaba le then ke bese kuyokwabiwa inyama ke Izitho ezatshiwako mhlambe ngamabizo. izitho hlangothi lekomo thatha umlenze phake ngapha thatha umlenze wangale ulethe ngapha thatha umkhono wangapha usengale thatha umkhono wangapha ulethe ngapha nembambo njalo Yeah, yakuphambana yeah, izitho yeah, yayibona yeah. manje sike into eyenza ukuthi abantu isithi into lemuphahlo ngoba kuthulula utshwala kuhlatshwe imbuzi kuhlatshwe inkomo fanele sazi ke ukuthi nasibabantu umphefumulo umuntu nakalalako umphefumulo wakhe uyakuzima inkomo nayihlatshwako imbuzi nayihlatshwako umphefumulo uyakuzima manje disikomo sibika nakunomnyanya uzimo ke ufika abuzeke ukuthi imbuzi le ihlatshwe le dani kamaqhegu ayaphendula ukuthi hawo umntwana uyathatha imbuzi le ihlanganisa umakoti nomntwana dani imbuzi leyo ife ngokomthetho kwakungahlatshwa somari sokubamba ikomo ihlabe batsho ihlabela ukuyidla amaqhegu basitshela ukuthi sisona yabona inkomo beyigula ibizwa amadoda izokusikinyiswa ibhala ukusikima kuhlotshwa isigodo Lapha ngaphasi kwapha isikubula zatsha phakanyiswa ikomo Paramedic. bamkhula sihlabe ade hawa isona ukuhlaba isilwane usihlabela ukusihle Sihle. ikomo thina siyayibika asibambi ikomo sihlabe singakayibiki Babundala inhloko. Awukasho litho ngazo. inhloko ziyasala ngezekhabo lamakoti inhloko ngeza kwakabini manje Kuba yini? inhloko ngeza kaNomzana umuzi lo kwakwakabini ihloko ngukabini kuthoma ngequde lomntazana Yeah. inhloko ngeza kwakabini Yeah. uyenda inhloko ngeza kwakabini negwabo inhloko ngeza kwakabini inhloko zisala ekhabo lomntazana thina sikhamba nenyama ifunzi nezitho esizitholileko and then Inkulumo. inyama le inabanikazi yonke nasifika ekhaya hayi lento sibona inyama ipakwa ngefrijini bayatsho sakucheba inyama ngenyanga yonke umfowethu akhamba angakaphathi istokana ayokuchebisa abantu abakhe umzilo wonke Enyameni yatshiweko leyo. yeah umzekhethu wonke mdunuka inyama yobukhazi besokana la kwami kuphekwe ngapha kunuka inyama nangapha kunuka inyama yobukhazi besokana la kwami umzika bamkhulu wonke kwazakala ukuthi sibuye ebukhazini hayi abantu badlelela inyama ipakwe ngefrijini abantu nje kabini babeka toti nenyama yesifo inyama yesifo yayingabekwa inyama yesifo nabantu abaqeda ukudla umndeni wonke uyasikelwa inyama lemde iphele neBhayibheli itsho njalo ithi nizokudla amalanga amabili elangeni lesithathu okuseleko nikuchisa namathambo so ke isintu sikhamba neBhayibheli isintu sethu sikhamba neBhayibheli Ngisesephuzweni lenhloko apha eqhequ lami. Enhlokweni apha kunento ethi inkulumo evane ithi nango emkhozi umntanami. Uningamthinta konke kodwa ningamthinta inhloko. yeah Ikulumo leyo iluleke iyokufika lapha umakodilo alala khona. Lalele kwendeni kuthiwe njengoba naselalele nje sengena bakwabo baya ngenhloko emzini lapha endele khona ayikho injani ayikho umfazi ngowakwaNdala yeah isifo ngesakwaNdala Yeah. kamari ujamisa ikolo lapho ubuthi lapha kwenzekani bathi kubhubha umfazi akwaNdala Yeah. awazi ukuthi kubhubha udadweni Yeah. hawa bayokuthi kubhubha umfazi akwaNdala isifo ngesakwaNdala umfazi oleleko ngowakwaNdala umuzi onethunzi elimnyama ngowakwaNdala ikomo nembuzi ehlatshwa lapha ngiyakwaNdala indoda ehlezi phasi efukamileko ngeyakwaNdala ithuna ngelakwaNdala idlozi umfazi lo yoba muzimu wabantwana bakwaNdala ungqwatshwa amadoda akwaNdala ngoba ngowakwaNdala yonke into yomfazi lo iphethwe babantu bekha kwakhe isifo ngesakwaNdala indoda ehlezi phasi enethunzi elimnyama ngiyakwaNdala abantu abazokugudwa
bantwana bakwaNdala manje nina nimbeka la nimbeka ngekomo kabani isuke laphi-ke inkulumo leyo ukuthi mthinde konke kodwa ungamthindi hloko chaza ukuthi mkhozi nakunento enirarako esiyikhohlweko nibuye nize ekhabo nizositshela ukuthi man uyasigulela wenza so but mkhozi sakhohlwa mkhozi kufanele uthole uboya benyamazane ethize umthunyisele ngabo vele yena unobulwele bokuwa sakhohlwa ukutshela ngenrumbeni yayibona kodwa wathula sengwalapha into yonke niyababikela bekhabo namhlaleleko nigijimele ekhabo niyobatshela ukuthi unosigeda kasekho usichile bekhabo bayakhamba bayekhabo omkhulu bayabatshela ukuthi umzulwaneni ulele ekwendrini yayibona manje sizwe abanye bathi niyakhamba nekhabo omkhulu kanti ngubani waya kubika ekhabo omkhulu ukuthi umntazana uyendra ngithi hawa thina sibika la samthatha khona la semthatha khona bazambika la bamthatha khona ekhabo omkhulu yayibona kuyathokoza ngiphendulekile ngibuyele ebukhazini zihlatshiwe kwatshiwe izitho emva kokwatshiwa kwezitho ikambiso isesekhona sisakhamba kwenziwani unamihlwehlwe lapha vane ngibona kwenzakalani ngayo umhlwehlwe lifindro lomendro botsha ifindro lobukhozi nomendro uyaluka umhlwehlwe oluhlanganiswe botshwe kwenziwa ngubani kusonkomo nosomrazana bese lo ubamba ngapha nalo ubamba ngapha basika lo sala nepiece nalo sala nepiece dana umendro loyo usikwa sele ulukiwe uthonya ngokulukwa uthonya ngokuluka ihlanganisa imhlwehlweni usiwe usika half awuqedi usika nawuphakathi awulesithatha umukho unikela umkhosi uyaqedelela thatha ipiece yakhe nami ngithatha ipiece yami ngikhamba nayo ekhaya sizaphi amapiece la yaphi umhlwehlwe lo ekhaya uyokubekwa kuphi uyokubekwa emsamo kababa nakunendro umntwana lo umakoti lo ukugula kwakhe mhlambe inyanga yithi la fanele sihlanganise nomhlwehlwe wekomo mhlana bendrako njabathathako kuyokuthathwa amafutha lawo umhlwehlwe hlanganiswa nemithi uyalatshwa uyaphola yayibona isintu sethu sikhamba njalo nesokana ngale kunjalo baba kuphetha njalo nayo isintu sethu sikhamba neBhayibheli isindrebele siseBhayibhelini kuyaphakelwa umfazi nakalele kuphakela amadoda wekhaya khona eBhayibhelini Deuteronomy 25 verse 5 Deuteronomy uthi umfazi ofelwe yindoda akayo ukugana umfokazi wangaphandle kepha umfowabo lendoda yakhe uyomngena amthatha bemkakhe ekhaya manje abantu bathi hawa bahlukumeza baphake bathi umfazi akaphakele ekhaya nguzimo thina ukho namunye umthetho esawubekako kuwela kuseBhayibhelini kuvunulisa kuseBhayibhelini isimanje siseBhayibhelini izinkomo ziseBhayibhelini inothiso iseBhayibhelini yonke into yethu amaqhegu iseBhayibhelini ubakhwekazi bahlonishwa eBhayibhelini bathi makaqalekiswe olala nomkhwekazi wakhe ungambuli ubungqunu bakamalukazana akho ngoba umkandrodana akho kuseBhayibhelini umkhwekazi uyahlonishwa umlobokazi uyahlonishwa ngale komhlwehlelo yakhe uzokuthini uzokuthi kuphelile ngobukhazo emva kokuthi kwatshelwane umhlwehlwe loya usikwe phakathi ngithathi ubaba thatha ipiece nobaba thatha ipiece ukwenzakalani kuphelile ngobukhazi ngesangothini lenyama kuphelile wabiwe kuphelile yabona ngalabo mama nabo babhizi ngento zokunothisa uqhakatheka kangangani ukunothisa kangale umakoti uyambesa abantu bekhakwakhe umkhwenyani umbesa abakhwekazi bakhe kuthi nakavelako babe bamembathele ngoba wabembesa bambesela ukuthi bamhloniphe umakoti naye uyembesa ngale ukuthi usosokana angamkhambeli ngomgogodla uyamembesa ukuthi usosokana amakangembathele nabona usokana akhe bamembathele ahlonitshwe umakoti mara ke hayi into esiyibona kole bathi umakoti abantrazana bekhaya bayi5 kosa abanothisele bonke abesana bayi4 kosa abanothisele bonke bekuthiwe nebakosongwana ke nabakosokhulu esikhathini esiningi namhlanje awa ayisijalo udadewethu munye udadewabo khamba nenkomeza nango konyana lebherha ngilaka dadewabo udadewabo munye ikonyana lebherheli udadewabo wendrila ngithi mfazi elinye ilanga ke iqhegu liyambiza kumkhwenyana mkhwenyana ufuna ukubona uyafika ke
ufateri uthatha ikonyana lebherhela uthi mkhwenyana thatha ikomo liyokusengela abantu abakho Wow. angekho ayinikele umntrazana lo ngoba izafika lapha izala igcwalisa isibayo umntrazana adelela indoda le manje inikele indoda le kuthiwe nasi ikomo Ibe ngendoda. ya uza kusengela abantu abakho bathola ibisi likonyana lebherhela manje umuntu nakungana dadwabo konyana lebherhela libangela kanina unina uthola mbili thola ibherha nekonyana lebherha liwela ngakunina mara nakanodadwabo ikhamba nodadwabo babunala ukubalekana makoti balekusosokana ngiyo-ke le eyakhulunywa iBhayibheli yeah yathi makaqalekiswe olala nomkhwekazi wakhe ukuze ungalingeki kumkhwekazi imbaleke amaqhegu bathi ngcono simbaleke ngoba wasondela kuye uzaqina ulingekile umuntu uyalingeka emhlabeni nokuchithela kusosokana kuyafana nawo kuyafana uyabona iBhayibheli ngale ithi ungambuli ubunqunu bakamalukazana akho ngoba umkandodana akho ngapha ithi makaqalekiswe olala nomkhwekazi wakhe manje bathatha isinqumo sokuthi yo nasisa kusinda ababalekwa abantu sibabalekeni tani-ke sizoba clean mara saditsha nabo omunye uza kulingeka singene enkingeni yebo babudala uthini emntwini namhlanje obaleka isiko lakhe yabona ngaphakathi kwesindebele kunesidlawulali kunesibhrongoro kunesidalmas kunesinala kunesinzunza ngaphakathi kwesindebele isindebele zinto ezifo yawela uvunulisa dwendwe nobukhazi phekelela Thomba. ya yayibona manje sesintwini umuntu unendawo ezifo sekhene emkhulu na ungekho ekhene emkhulu sekhene na ungekho ekhene kwakho na ungekho kwakho usetuneni indawo zifo awunani indawo enye oyiphumako uyokuhlala ngaphandle komthetho uyangizwisisa awuphumi la uyokuhlala ngaphandle komthetho bathi uphume nesokana nakho umkhukhwana lapha nihlala lapha akuzwe bakhuluma kukwezi bathi ubulawe lisokana lakhe ahlekisana lokho konibangela ukuthi abezima bazokwenza ukuthi mudenilwe omunye agcina bulela omunye kuyokuya ngamaqhegu-ke ichegu lekhethu lithi nelo akeze bezimina lo akambulali ichegu lekhabo laloya lithi lwakayokufela ejele intwana bathome babethane babulalane awuphume ekhaya uphuma ngomthetho ekhaya uyaphekelelwa umuntu akukho laziyela khona uyaphekelelwa sikuphekelela na uyokwela sikuphekelele ebukhweni bakho nawuthathako sikuphekelele ngakwakho sikuphekelele ethuneni akukho la uthatha khona umntazana nikhambe nozihlalela lapha akukho indawo leyo ayikabusiswa abantu abadala nabayenza into bayibusisa ekhaya nawufikako ukuthi baba ngiberegile nasimali ubaba athi mntanami ngiyathokoza kwande nala uthethe khona sibusiso leso uyakubusisa yonke into ehlanganisa abantu abadala nomntwana sibusiso umntwana uyaphuma akhamba athi ukufuna umbereko unina kamazi ukuthi ukuphi uyisa kamazi ukuthi ukuphi mawuyothola njani umbereko nomzimo ngamanye amagama akazamazi ukuthi phela ubaba bakho nakangaziko kuyatsho ukuthi nabezima basi ngoba ubaba bakho nawumtshelileko nawumtshele ukuthi baba iveke ngifuna ukufuna itoho baba bakho utshinga kumakho ukuthi kugayela utshwala ke sibawela umntwana injalo bayenza utshwala uyakhamba uyabezimini yabatshela baba nabo bamkhulu umsana usafuna ukukhuphukela ngedorobheni akha ukufuna amatohwana sibawa ukuthi nikhambe naye imbelekomo kayeqiwake ukhamba inyanga embili enyangeni esithathu umntubuye inyanga embili enyangeni esithathu umntubuye awukhambe ekhaya bekurareka bezima ukuthi wayaphi yebo wakhamba ekhaya khamba ekhaya iminyaka na ubuyako awungeni ngikhaya phelela ngaphandle lapha kose ugezwe isila yalela bohlala khona mhlambe le bohlala nabahlolokazi mhlambe le nibulela abantu mhlambe bowulala ngengubo zabantu ababhubhileko manje ufika ekhaya uhlala lapha ebandla ngoba buhlanjululwa ufika ntambama ubasela umlilo omkhulu uzokulala lapha emlilweni kuseni bayakhamba bokufunela into uzokuhlamba for ungena ngikhaya phezu kwe-podcast yethu mntakababa isukile buti ngiyakuthembisa-ke namhlanje sikade siphethe isihloko sobukhasi buyela xola isukile buti uthi ungayixola ngaphasapha uyokubona igama elithi subscribe lithinda ngomno wakho bese uye kuma-comments ungibawe ukuthi ufuna nangimbuyisako ngimbuyise ngesihloko siphi
lapha azokuphandulula godi ngesiko lakho. Sukile buti.